السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر في قناة ددوم، وهذا محمد وهذا ديماس ومعنا كمان مروان. طبعا هنا في هذا القناة نحن هذه أول حلقة طبعا نبدأ في هذا القناة. نحن بنوريكم هنا تجارب جديدة وأكلات جديدة هنا في أندونيسيا، وبنجرب الأكلات الشعبية في أندونيسيا، ونبغى نقارن ونجرب أكلات جديدة علينا اللي لسه نحن ما جربناها. طبعا اليوم بنسوي تجربة جديدة، هذه أول مرة أنا أبغى أجربها، هي اسمها سمك الليلة، لكن مش سمك الليلة اللي باكلها بس بجرب سمك ثاني اللي اسمه سمك النيلة. بقارن بينهم وبشوف إيش الأفضل وبنشوف. يلا نبدأ الحلقة. Jadi makan apa kita? Ini dia belum pernah makan lele. Ya jangan lele juga sih. Muhammad baru satu kali. Kita pengen coba ngerasain lagi dengan bumbu yang berbeda. Kemarin katanya nggak enak sih, dia bilang ngerasain lele. Bukan gitu ya. Kita gimana ya? Makan sih, review makanan yang belum kita pernah makan, tapi yang enak lah, jangan makan. Jadi gimana ini, Mas? Yang ada aja. Lele itu lele. Lele makan lele. Ayo gue bikinin. Bikinin. Sambalnya enak, sambal Lele. ya. Makanan yang enak, kenapa yang belum pernah kita makan? Ya itu kan belum enak. Belum enak. Itu makanan enak belum pernah nyoba. Lele itu banyak di Indonesia, ada pecel lele, lele bakar, lele pakai apa? Kopi dulu dah. Pedas juga tuh ada itu. Lele kopi. Ya udah ngopi satu gelas habis. Haus. Tumpah bukan haus. Oh. Biasa kalau nggak tumpah bukan Dimas namanya. Tumpah di mana? Perut. Di sini. Kemarin tumpah di sana di dalam. Ayo. Sekarang tumpah di sini. Ini lapar nih. Ayo lele mana gue bikinin lele. Ayo. Jadi, oke? Lele? Yang lain apa? Please deh, jangan lele apa? Hei, Mas, jangan lele apa? Hah? Lele cuma 2, udah beli aja di luar sana kan? Udah. Hai. Gila, lele paling gua nggak suka, men. Gimana nggak suka gue lele anjrit? Bukan challenge ini, kita kan mau review makanan. Mau review makanan yang belum pernah kita makan. Itu kan belum pernah makan. Lele kan belum coba makan. Oh iya sih, tapi kan yang enak maksud gue gitu, men. Wih, enak banget lele. Aduh. Goreng kering pi mantap nih. Jadi ente mau juga, Mas? Mau nyobain ente lele? Hah? Enggak sih, tapi kalau nggak ada lagi ya udah. Ente juga, Mas? Al-Fatihah. Oke. Nunggu dia selesai masak dulu berarti ya? Ya udah. Dan hasilnya kita tetap harus beli. Apa? Nggak jadi masak, goblok. Gimana ente mau pakai apaan itu? Aneh udah keluarin motor. Oh, udah. Aduh. Masakan gua mau masakan yang luar. Begini nih guys, akhirnya kita tetap harus beli juga. Jadi di sini ya. Aduh. Oh shit, please. Ya. Kita beli lele 4 biji. Nanti ada kawan-kawan yang nggak pernah makan lele, kasihan bener ya. Dites ya rasanya. Mereka ngerasain rasa lele itu gimana nikmat banget. Oke guys, akhirnya beli juga. ايوه حلو. طبعا هذا السمك مش موجود في البحار، هذا السمك بتوجد في الانهار وفي في ايش هذا في الاحواض، يعني الناس في ناس تربي جنب بيوتهم ويبيعونها في الاسواق. هذا السمك صراحه شغال هنا يمشي نار، لكن اتقزز انا الصراحه شويه من شكله، اشوف شكله كذا
لكن ما ادري يقولون انهم زين، بنشوف احنا بنجرب. اوكي نحن كمان بنجرب، حتى انا إيه. لسه ما جربت كيف طعم الليلة نفسه يا حبايبي. اوه باي، انا الصراحة اتقزز منه. دي المرة اول مرة في حياتي اني اكل lele. Maksudnya saya pertama kali makan lele seumur hidup. Jujur aja, saya dulu jijik banget sama lele, tapi ya kali ini gue gara-gara Dimas, sumpah ini shit banget, sumpah gue harus coba makan lele. Harus cobain bro, makan lele bro. Shit banget, sumpah shit. Umar juga belum pernah, Umar? belum. Saya sekali. Satu kali. Gimana rasanya waktu itu pernah satu kali? Enak tuh. Enak? Iya. Ya, tapi ragu-ragu tuh. Oke, langsung aja ya kita coba ya. Oke, Iya, oke, aja oke. dulu. Pakai nasi dong, karena kita orang Indonesia iya, pakai nasi. Oke, pakai nasi, oke. Ya, nasinya dulu. Oke guys, nasi. Oke. طبعا هنا الرز تعرفون لو ان الرز مش زي عندنا هناك في Ini العرب. الرز lelenya. شويه كده يعني Tadi كله beli di يتلصق، Padang. يعني مش هناك في حبات طويله، حبات هنا صغيره. صغيرة. وهذا هو السمك. طبعا زي كذا هو شكله، هذا السمك هو نفسه الليلة مقلي كذا شكله، علشان كذا انا كنت اتقزز لانه اشوف شكله كذا الصراحه، لكن بنشوف يقولون انه زين بنجرب. Harus pakai sambal bisbas. وهذا السامبل اللي بيقول شو اسمه، بيقولوا له الشطه او البسباس هناك في اليمن بيقولوا له، لونه اخضر. وبنشوف ان شاء الله. طبعا انا احب الحار. Oke guys, coba احب silakan. الحار. Oke. Di sana juga sama, makannya pakai tangan. Pakai tangan juga. Wah, alhamdulillah ya. Berarti udah terbiasa dong ya. Udah terbiasa. Ya, saya bakalan coba untuk menyampaikan selera saya gimana pada saat makan lele ini. Jujur saya belum pernah, tapi katanya enak karena di pasaran banyak banget di Banyak sini. emang yang jualan itu. Jujur Gimana, saya belum pernah. Ini kita mau coba. Saya coba taruh sambelnya dulu. Aduh, ayo Mar, cobain Mar. Ayo bismillah. Bismillah. Cobain. Bismillah. Wah. Sebentar, gua harus Jangan ditutup pakai nasi, lelenya dulu langsung. Kan biasa sih, tapi Coba Umar. Biasa. Lelenya aja dulu coba. Coba Umar, Muhammad, lelenya, Marwan. coba lelenya ya. Ada nggak perbedaan dengan ikan laut yang kalian pernah cobain selama ini? Ini kalau ini kan ikan tawar, tapi dia tidak enak. enak, tidak Enak, dikali, tapi enak. di apa Nggak budidayakan. mengecewakan, cuman hanya pemikiran kita aja karena Iya, takut ya. karena takut. Oke, oke. Oke ya, masuk ya, masih bisa dimakan ya. Wallahi nakil coba. Wallah. Masuk ya. Zen, tahu zen. Selain lele, apa Wan? Pernah nyoba Wan? Ikan tawar. Dengan tawar ikan mas. Ikan mas sudah pernah. Ikan Ikan mas. patin? Ikan patin udah pernah. Udah. Masuk ya ikan Masuk, tawar. ikan patin masuk. Ikan mas masuk. Lele, tapi lele baru pertama kali jujur. Baru pertama kali ya. Dibakar ada. It's okay. Bisa dibakar, lele juga bisa okay. dibakar. Tapi gua paling suka jujur, ikan itu kalau nggak digoreng dibakar. Kalau di Dibakar. sayur ikan nggak selera banget, Ya, sama. sumpah. Di Itu negara- selera gua ya, selera gua sama Umar itu sama. Gitu. sama. Tapi di negara kalian sendiri di sana ada ikan yang dimasak dengan kuah? الا بيسوون في يعني في صنة سمك او شيء زي كذا يعني. صنة Oh ada cane ikan. شعنين شعنين. في يعني المناطق كذا هذه يسوون زي كذا. Yang kemarin لكن Marwan- عادة هناك يعني طبعا يكون مقلي هناك. Dan ini ikan nila, warnanya sebenarnya ikannya warnanya merah, digoreng. Dia salah satu ikan tawar juga, cobain. Cobain. Nih. Gimana? Dan ini ada sambal dadakan ya, diulek ya. Tidak di blender. Silakan dicobain. Pedes juga itu sambelnya. Hati-hati pedas. Ini apa lagi nih? Kalau yang sambal Padang itu sambal hijau. ini ada bisbas, Indonesia kif. Kata di sebelah Indonesia nih sambal dadakan ya, sambal Dadak. Ya, oke. بنجرب Ini buatan Dimas ini. Sambal tomat Sambal. lah. بنجرب حار او لا. Wow.
Coba. Oke. Mantap bener. Iya. Sambalnya. Sambalnya suka. Oh, alhamdulillah. Asli. Enak. Enak. Ini dedum banget asli. Oh dedum. iya, luar biasa. Dedum. Enak bener. The best. Gimana? Pedasnya dapat, manisnya dapat. Rasa nilanya sama ikan lele lebih suka mana? Kalau dari Gua suka ini, sumpah. Ini. Oh, lebih ini. suka nila. Marwan lebih suka nila. Nila juga. Ini the Nila. best. Asli, gua suka ikan nila. Mantap. Kalau Kalau da- sama sambal ini anjrit gila, enak banget, sumpah lo the best. Jadi tukang masak lo mantep kan? Asli mas, tukang bikin sambalnya aja deh. 1 dari nomor 5. طبعا هو مخرج وطباخ بنفس الوقت. Buat nilai ya, 1 sampai 5 ikan lele nilainya kira berapa? Oh, 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10 lele berapa nilai? Kalau lele, 7 lah. 7. Muhammad 7, Umar 6. 6. nggak Oh, berarti berarti lele karena kurang terlalu banyak bumbunya ya. Bumbunya iya kurang. Ya 5, 4 gitu. 5 berarti tidak terlalu bang wah gitu ya makan lele ya. Enggak. Pedas. Tapi sambalnya Wallah, ini har. the best, sumpah. Kalau Sambalnya merah. هذا حار Ya, والله bukan حار apa. يا شباب. untuk ikan nilanya gimana nih ikan nila? 1 sampai 10. Kasih 9. 9. Oh, suka. 9. 9. 9. Itu yang masak juga. Iya, ikan nila aku yang masak. Yang tadi ya, iya. حتى السمك هو سواه هذا الصراحه مروان؟ سمك رهيب رهيب جدا. 9. Oh, berarti lebih suka أعطيه 9 ikan من 10. ikan nila dibanding lele ya. هذا اسمه سمك نيلا واللي قبل الطويل هذا اسمه ليلة سمك ليلة. Udah nilainya the best, sambalnya the best gila. Pedas. Ukhraj air. Tambah nasi? Tambah nasi? Oh, enggak. Enggak udah. Enggak air. Air ini kayaknya. Oh, air. Pedas ya? Bentar. lagi keringetan. Nah, Basah. pedas apa namanya sambalnya ajib banget, sumpah ajib banget. Dia gue demen. Rasanya dapat ente pas mas, bikinnya mas. Ya, mohon maaf. Waduh, thank you. Langsung aja. Butter. Ahmad, apa? Air putih, tapi dingin ini. Waduh mas, thank you. Bye. Pedasnya gila ini, mantep. Kalau di tempat lain jualan ini, the best banget. Ini ada kayak gini. Ada? namanya apa? Oh, di sana namanya apa? Tapi itu ikan tawar Yang loh. mirip sih enggak sama. Namanya hesehsa. Apa? Hesehsa. Esesa. Mirip. Mirip. Warnanya merah juga. Warnanya merah juga. Ada سمك mirip. طبعا في اليمن اسمه حسحسة يشبه هذا السمك. Ini pedasnya sampai ke jidat, sumpah anjir, mantep. Di Yaman sendiri atau di Arab Saudi sendiri ada sambal ada? Ada. Nggak ada? Sambal ada. Ada. Tapi biasa dimasaknya seperti ini atau sudah kering atau bagaimana seperti bon cabe kalau pernah makan bon cabe Indonesia? Cabai udah. Ada kayak gitu kayak bon cabe. Ada juga kayak gitu Iya. tapi beda sih. Muhammad coba terangkan bagaimana rasanya ikan lele dan nila. Muhammad suka? Gimana ikan lele? Menurut Muhammad gimana ikan lele? لا هو حلو لكن ناقص بهارات كثير. Nagis baharat, ha? لكن أنا بغسل يدي أول. السمك الاحمر ده حلو. السمك نيرة. الاحمر اعطيه 9. 9. ذاك 7. Pedasnya luar biasa. Luar biasa tapi ajib, asli ajib banget. Dan ini sambal buat lo lagi, Mas. Nilainya 10. Alhamdulillah, terima The kasih. best. Umar, هي. bagaimana Umar? هذا الصراحة عجيب. هو اللي يخليه الصراحة زين هو هذا صح؟ طبعا هذا البسباس هو رقم 1. يعني شوف حتى كيف كيف الفلفل فيه. الفلفل فيه حار الصراحة حار جدا. لكن أنا أحب الحار. أحبه. Gimana Muhammad? Suka? شكرا. Mana mau nambah lagi? Kira-kira. الحمد لله. طبعا في نهاية الحلقة بعد ما جربنا النيلة والليلة إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم وما تنسون تدعمونا تسوون سبسكرايب تعطونا لايك كومنت وتنشرون الحلقة عند أصحابكم واستنونا في الحلقات الجاية إن شاء الله. سلام. Dedum دائما يدوم.